واحدة راحت اشتكت جوزها. القاضي بيسألها اسم جوزك ايه يا ست؟ قالت له تالت 7 وثمان. يبقى جوزها اسمه ايه؟ تالت 7 وثمان. وثمان. يبقى ست جوزها اسمه ايه؟ يبقى 308 قلت كام؟ تالت 7 وثمان. يبقى الست جوزها اسمه ايه؟ 378. اسمه 300. شيت اللي بتقولي. يعني معلش، انت عمرك شفت واحد اسمه 375؟ قلت لي اهي، كنت لسه قايله ايه دلوقتي؟ ركز معلش. واحدة راحت تشتكي جوزها. القاضي بيسألها اسم جوزك ايه يا ست انتي؟ قالت له تالت 7 وثمان. يبقى جوزها اسمه ايه؟ تالت 7 وثمان. تالت 7 وثمان. وثمان. تالت